kamot mo. What? Stick? Yung stick. Ano ni? Di pagkudot ha? Lollipop ni? Malungkon ma. Gago! Di. Madya. May nakita gatos oh. Ay, gigipon kita naman. Oh. Papagi sa kawat. Mahula ka lang sa imo na nila. Papatan mo na oh. Ako na ni. Bakit ka kakahiling nga? Eh! Yan, wala nga. Oo. Isahon man kung ano ni. Ano na eh? Kapag ba gani? Tupon. Sige. Ano ni? Sadit-sadit man. Ano yan? Ballpen? Bago na eh. Papabasa kuya yata ang gatos. Palapnad. Ano yan? Palapnad ba gani? Ano niyo? Pahamot? Ayan eh. Ano ni? Ayun! Ipayo-payo yan. Siguro si ointment ni. Tarago ka. Siyempre, nahihiling ko. Kahiriling ko na yan. Halip pa na. Dawa si Esperma. Pero nga. Halip pa na. Si ano ba gani? Daw ni. Ay ba po, si Tao. Daw ni man sa oh, nagdadaya. Alam ko lang kaya yung pinapahulaan. Guro na rin na eh. Oo, naka na yan. May nagdadaya ka. Inilas na ni. Oh. Ilas na. Naulaan mo ni. Muragong ka talaga. Oh my God! Stick? Gago! Yung stick. Ano ni? Di pagkudot ha? Lollipop ni? Malungkon man. Lollipop yan. Ah, marshmallow. Marshmallow. Hindi, grabe na. Malungkon. Malungkon. Kaso sa puro. Ano ni? Gago! Ano ni? Wala ano nga ni. Marshmallow na yun. Malungkon kaya oh. Wala. Matagat yan. Ayun ba? Ah! Mauday mo na hulaan. Tanya. Ay, ano ka? Tutog ka. Lakon. Sakot. Oh. Diri. Masya sanggatos. Tan. Ano ka? Sa kuya na ni.